tangi umai ito sila ko namun ito ya kita ni fondia le ye kami mulai ito sa din ito si tuyo si senda yang tapenaga welcome to PPS or to your facility. Ya, Mālō to sila fia o ile baanga leo ka ko kikilusa o kwa e kaminge o ile fai mo e company o le show manifold o ile taula i mo mai ia ka ko pai pai e boa e sang mai kai le wafu a ka nula ka ko tanka kai le wafu on fa pelare o ma fa pipi ia ka ko fanga au ia ona fa penalo le ma pam mai i lenga e lua e ile lenga sawa i lava ka singi mo ka singi valele ia fa pena foi ona sawa i male a le si lenga ia e sawa i le tiso male ULP por le pecho ke minei o silsila tula ia i o i la e suia ia le ia tonu mai o swap a fa pela le pensingi le mo mai ia por le tiso foi mo mai ia no fa pena io na ye me ka o site classes le ko kongi le banga le e fa pena foi mai o le si tula yo e il banga la to te mata i tuina ma fa i lo mai e o lo fa tino ina nga ngai o le o tau no me le tiso o le o tau no me pensin o no fa pena lo la yo no que su ya ia ba ofsia pe on to silsila kiai ta se automatic sili fa mo ia e si separation o fuels nei pe mai le masina a pensil fio ko lo fio ngai si masina alu lunga tau si masina alu tau pa pera o si lunga pensingi ale to pensingi o so au e alu ar tau fongo o ye o i le fio mai te tai sai tau o le fio mai te o le siri o le tushi finga o le vai o ia ma di pa e agora ia le tau o ia profit o tauna le o tau fo o le Mālō lava ne le tatu o profit no mai e la se me o ka ofi e petrol stations ia le alu supplies i ko suia ko ta ia ila fionga ia e le tupu ko na vai nga o le tau e tu na ti o le na lava le tatu station ke o mawo no no lo fionga ai o le la sui le tau e o mo ka ofi ka pe o sorry wa uma ko na le ta kanila ia le ko suia ai me sa ta o fionga le o consumi ki mata sama pa pe ngai mani o le pa fikau i waianga a ri mo wa o fa tu kunka ya foi lá o cabeça le ya ai foi no tarte ia matona um controle vai ia se banga la vai o esse ka ko fuanga e pakatia mo le vai o ka kouwhanga mo le ai whengai manusia ki mo tane mo i o outlets a me se ai whawhika uru le maia o tātou whengai mana tā tūranga kau o ai maua le lei ai ka wale whaui o sa e mo mai mo ri o maia ki se pe maia whisi o tātou le whengai mapaenga ia lau whiunga a whapea mai se pai kioma po se complaina se service station ia po se tangata po ina te whangainga ia leban in whapenale o nganga ia kule ofisangi e siaki ma trace back po wheme e mafua tua ia le bai o tangi ia mafua ai le ai se regularity to check for le maybe on 12-month basis inga ia ka ofi ai le anga o ka pale le tu uma pena service na oficina mo le silfia lo fiuma o I kako o kenti le upo ko ele lo o inamu o le siaki mo muanga le
ala whainga ruenga make sure ele o yeise pai na sau me komotangi na i le rot ia ang whapenga le nganga ia kui i le gate ia e foi maanga whaile la ko cake checking e la ko kisiakia foi ia le bai makunga o male make sure la tukusa le tip le ave male volume la ave anga i service station ia whapenga foi la le kaungu a kui o le service station o ingala service station ia e ele bango le service station operator e siaki ia le vaanga le tele uvaia ia kan o le tracing foi la nga e ko fa kingo pe a o pe me e akia e me se complaint ma ko follow up o femena lo ko ke mingi a fa popor ka ko lua fetane le i le ka ko total volume mo ko increase by 2000 ia le pensing fa penga foi la markasing walela o ye malisi malewo fa avangoli si kange fa sawanga ye ka sing le pensing so le la No, my question is, wala rin capacity of Samoa if you kange Taupulega. la va fionga o lo tatonunga e mai o faisile bongo kai nei pe e ko dua le o fanua nei le pa ina anga ile kule o fanua bo manga den fa ka mai el Mālō mai le poles ia anga le fa anga kai ile fa ko Kalau ngomong lagi ada apa noe? yes fia lava whaino atu le leo tato tau nuu mai le tasi fōi o Atina'e tato Mālō peo na iai le pau pensili fōi nei ia morsi le fia e laua fionga le taitai fono ai mese le komiti mamanga ia o le Atina'e nei sa whaatu peina ia lona whaatauina wala atu le tanga luenga o tupi le tau atoa e 3 miliona tala o le nei tau atoa e au fia ai le tasi eka atoa le whanua ia whapea ai Atina'e wailunga o developments loa iai temile nei ia o fia ai le tatou pamole nei ia o le ofisa ia ma le fale nofo ia e mese ai le fale tele lo ia o strato storage la staimi o le tatou angai au krea me silsila tatou vavai ai ia o le sini autu lava po le silsila mamao le tauanga o tupi ina ia whawaupea le utuina o tatou taavale al Mālō nei ia o nisi vaenga taua ia morsi la fia e o ngale tatou pamu nei taimi o mana whanatua ia vave o tatou tali atu i whaamlawe whafose ia male vaenga muli lava ia o le tamwhailea ina ia au tasi nei le utuino tavale uma le tatou Mālō morsi la fia ia na o ministry o lo utu nei ia o lo ia le fufuanga le anga iluma ia o la whapenao na utu ai mataavale o tatou whalaukutonga SOEs ia maisi lava whalaukutonga o tatou Mālō ia ina ia whawhaingofie ia whemaranga inga e mese tali atu ai fo i teimi o whalavelave
ia i le taimi nei ia mo le silafia ia o loo faagasolo ia nai galuega faalelei ala iti al tatou pamo ia pei ona toe vali atoa ia ma le pā le pito i luma ia e mese le pito i tua ia pei ona i vaega na ia ona maualola ia se aso ao mautinoa ia e tatala iloa le tatou auaunaga au te iloa e lē toe umi ia o le mo le silafia ia e tasi le eka atua le fanua lenei o lea ua faaogāina le afa eka i luma nei peitaʻi o loo avanoa tuai lesi afa eka ia o loo iai le fuafuaga mo le silafia foʻi lauafioga le taʻitaʻifono faapea le komiti ia o nei o le a faapea ona peisai le tatou transport sector ia auā le tapenaga foʻi mo le fono ia le chokam ia i le tausaga o le a sau ia e mese foʻi ia le fale o loo pito i le tuli la ia o le a faamoemoe foʻi e faapea ona lau mai ai o tatou faila foʻi po a kais mai vai mea ina ia faavanoa ia le nofoaga na i tatou oxen sa le tatou mālō ia ona i fuafuaga laiti na o la faapea ona tilotilo i ale tagaloga o tupe ia auā le silafia Faleolo District Hospital o le masina i ulai le satatala ia ai le toe soso ona o nisi o vaenga o le falemai pe ona tangatangai e toi le tūle i sasa sisifo ia ma le tūle i ngatai o vaenga e lua le safa pe on toe whapopo i le ngaluenga le safa tupeina atoa e le Mālō o Amerika ua mo silafia o le falemai lea pe ona amatalia sa fatupe lava le Mālō Amerika ia lona fausiga ia faapea foi nisi o totoga sa faapea fatotoga e falemai ia ao le tausaga lua fesulu valu na toe amata ia faatatanoaga auā le toe faapopoina o le falemai lea ina ia mafai ona operate as a district hospital ona le tulaga o le faatupulaʻia o le mamalo le atunuu ia ai la titi fo ia vaenga o sa vai fatino ia o na so mo silvia la sa quick run through o mai il extension ia o le ia foto e fa tasilo to fa e fa potu e o lo o am fai ona ta fia ia ngasi e ta tolu ia moenga i tolu potu o potu mo foi la ia la ia toilet facilities and shower facilities se tulo which le pe o vaenga le sai sa ese vaenga e anga ia ese le ia wards ala o pio o mai ko o wards ia tulanga ia o no titi lo foi le tulanga le o no tatum le vale le pe ia initium na mia le isolate ala fai ona no foi tonu potu le tasi without moving o le vaenga le o ia le potu fofua e fai mo maina OT o tautonga la IT fo ia e tautonga tele ia fa pe mo potu fa pito o la tau fai mo ese fa ata
ia plus tulanga kau scans ole i tūlea pe ona iai le ward 4 ai la le si potu whapitoa i le side o le potu la le o tāua le negative pressure room which is temperature control ia le potu le ta whapeingi ngasi fo ia ua whaamaonia o lo iengi whaamai pipisi ia ai ono whaingofio na afia istangata ia reo le tūlanga se talapupu le tūlanga i le ngaruenga i nei i whaleolo i lona tawa whai I think e tasi ma le 5 miliona pe tasi tolu miliona tāla Samoa pe ona watu e pe pawhamtalanga ia mo si fia le maro Kapeneta o le ufu i a mata ona Kapenga men kapo whanmai le lumonga ngai nei tūlanga o me whenga luenga ia whapea i nisi fo i o le au whenga luenga o ngā operate lo lai o tato whanmai le 24 hours o le teminei le operate 24 hours o le fufua e tāpena mai ia ona titilo le amata ona reduce ia au nanga i o i lonu moenga ai tāpena o mai nei le tele o au nanga i le patinonga fo i o au nanga wa teminei le kava mai lonu moenga ia le malai paalele da iei ni whaala malai whafose al whamoemoena ia o se taimi o November ia ai le umale tausanga wa operate 24 hours ia tato whanmai i whaleolo. O iei nāngi si o kawhia I tele? O le teminei o iesi si o tawhia I le teminei. The temperature room, is that a hyperbaric chamber? Le ai e se hyperbaric chamber. It's a negative pressure ward, so it's got a slightly lower pressure compared to outside temperature. It's mainly for control of airborne infections, and it's got special suctions and filters that's already been installed in the room. It's not a hyperbaric, there's a whole different field altogether. Let's go for hyperbaric way. O le termine walele nurse manager, staff nurses ma and home nurse, total around 25 na whenga luenga le termine. E o le tele alo latonga luenga le whaatino termine o community visits wale kaka o mako le whanmai le kautua I tautu whanlatai e whaapea manono ma polima. So le lai alua lako outreach services in tulang whapena I whapea ia tulang o tuinga taumeti pēr hanga I mai nei le tato whanmai le I whaleolo. Ia elo ese fo mai I terminei al fo mai le lun moenga. Ia lai fo fua e le transfer le e hanga I mo foila I ma le fo mai le I lun moenga. Ia le terminei le titilo e to e tausanga fo le Mālō America. Ia, pe whaina la tō whausia ia mo residents fo ia mo fo mai. Ia whapea ia nurses. Ia o te roalo kāpenga me la policy standby generator o ngā kapo generator le te mingi whaisila kiki. Ia ele o whaina take le load o le extension le ia te mingi. O laua kāpenga mai fo I ma le generator. Le sidea lako vaenga lako fisasoani I le extension. So even though that we'll be moving most of the equipment from Leomuenga to here, ia I lawana I masini fo ia na omia e fo ne kai whalmai ne, whakatonga whalmai ne, ia. So if I pay whaitausanga fo ia me ka mai ne necessary equipment. Le ai ia a tono fo I ko kako budget.